Kiambote keno luzimpangizame mononkumbu ame mbutangizulu ikwaku ilonganga ndinga kikongo iwunu kyaki nzolele vutu la mvutu kwa mpangi imosi wansonekene iyandi wa kembivo pangi ame ngeye wona kumputu yenzolele baka malongi kwa ngeye vonzolele kuiza kuna bodingi na vanga yempe wankembivo tune lupangu kwaku ye sediame zolelevo twa teka lupangu lolo kidivo ya baka tikiti se biye ya baka biye mukuiza kumputu idina nzoleleva na mvutu vava kidivo mpe bankaka bayuwa mono kunsi ya Swede ivo andanga babuto na lokola kya vua kansi lwechi mona kevon ko kila twena isavo tunavumbuka tunakwandi fuku yempe tunalala tunakaka fuku kwa kubuisi kabukianga vraiment ko montango ya hiver isavo mpimpa na mpimpa muinika wonako longi diadi nzolelevana kwa mpangi ya miyoyo kwa kukunsizazi inga kwenezi avantage ndiko tabikalasi byambote yempe leni vutuka konsizeto yibaka kisalu kiambote kansi zi inconvénients za zingi zena ngina vana kifuani kia monomosi luzaibuya iza kwa kumvu monomvu sambanu ya sidi kwaku isavo 7 ans déjà ya sidi kwaku kansi kuntono no difficultés za zingi za kala yame dentete ndinga kwa kunsi ya Suédois yana ndinga imosi ya compliqué yebu wizidi fotilongo kandinga yoyo c'est obligatoire pour apprendre leur langue avant même baku songisa mama nkaka movo vila mama intégration et tout ça fotiteka longoka ndinga yo yena mpasi yeba bingi bakotanga mu dépression kadi zi obligations zena zingi yempe mambo makiozi si ya ikiozi kingi isawo bonso bwabu tunakalango ndazitatungo ndaziya mwini kawonako vukawana ngoloko babingi pe bakotanga muzi depression mambo mabisalu kwa kukisalu mubaka kisalu fativo wambote linga Suédois zozo mpe zikali idina wana mona vobantu bankaka bayiza kwako batanga bikala sibyambote kansi betisala bisalo bimosi byakwenda kusuningi bantu bihunda kunda sadi ye bihunda kakikembe voke na kisalo kyambi kansi vo tengi bikala sibyaku nazolanga baka kisalo kimosi kya mwambote denkaka tekela basa bonso mono basa évaluer diplôme za mono et diplôme zozo usazo évaluer zipaka ngantango yo bana zo sazo évaluer tangu zankaka kabatambu dia diplôme de ko isavo foti kota diaka université kwako wavanga université kunsi yako kansi kwako mpe foti vanga diaka université e bibaka ngantango tangu zakaka 5 ilotidi mvo mitano mkonda vange kwa ndizi processes alors diadinge tukukamba lumoni bantu kwa kuba bingi na bingi beti sosa bwa mukuiza kwa felika kari kuna zi opportunité zena kwa kuzi opportunité kazena diaka ko ye vobeno luna yelupangu lwenu
bilanki muteka lupangu lolo kakuteki lupangu ko kilivo wiza kumputu kadivo wiziri kumputu ntangu zankaka 5 ans 6 ans voire 7 voire même 10 ans unalutisa mukonde tombe kwa ni mikanda kilivo mpe tangu zankaka wabaka mwa kisalu yebu beki mwa kisalu kyokyo kakubanze ko voa mbazi buna sumbili lupangu nkatu musa économiser quoi même $10,000 c'est difficile et bah oui le pango loeno lo tekalo qui devait uiza kumputu c'est une erreur grave kaluvangi di boko kadi kwa kumbongo zitu bakanga balendi kufuta $2,000 kunsuka ngonda kanse mu $2,000 yoyo buna yanti kakatula mbongo za futa nzo buna yanti kakatula mbongo za assurance bonente kakatula mbongo za mpako, c'est-à-dire de bon ce quoi qu'on va relever au moins 35%, il y a comment on appelle ça, taxe, pas taxe mais comment on appelle ça, en fait mbongo zozi ko na ko l'état beki salaire yangeye futa yangeye il va katudi 35%, il y a des taxes en fait, c'est ça, il y a taxe et le coût ko l'état et kunsuka ngonda bona mana katula zi dépenses zozo tangu zanka kusidia kuna kima kema longa ko e babungeye wateka lupangu lwako ye wiza kwako c'est une erreur grave vozo le kuiza kumputu nzila zena za zingi lumweni musée internet wonu kyaki des opportunités zena internet lendi sa rencontrer bantu balendi kuvana ndoenga bendoenga zazinge tiko vana vozo le kuiza kumputu dentete vokaone nkento ko lindi koela mukento wona nationalité ya kumputu ya ndile ndi kunata kumputu c'est plus facile mweni ye kona mpe ye visa za étude mais yo yena un peu plus compliqué mais mubaka visa zozo kima kifo tivanga voene mwa kisalukuna wona compte bancaire uti sanga alimenter compte bancaire yoyo uti tulanga mbongo ndambu mu compte bancaire yoyo ye lumukuna konda lomba visa bao banata la compte bancaire vone compte bancaire yena actif c'est-à-dire ko tsanga mbongo uva ikisanga yempe compte bancaire yoyo vengi mwa mvumya mingi una monavo balindi kuvana visa d'étude et kona mpezi visa zabaka kisalo vone compétences zimosi zambote bon balindi kuvana visa yoyo ya baka kana kisalu kansi kwa kuku kunsi ya Suède kidivoa sala munsi yayi salaire minimum il faut ça gagner et ça vaut c'est $3,000 et kwa kuka kona vraiment e bantu basanga gagner $3,000 ko d'ailleurs gouvernement wa kembi vo bantu bingi na bingi bana vaika kadi ba matisi donc ils ont monté en fait le niveau des salaires pour rester ici travailler pour avoir un visa de travail il faut du moins gagner 3,000 euros et il n'y a pas vraiment de travail qui donne en fait ces salaires là wetimona alors kwaku bamendele kaba zolle dia ka bantu biza muzinsi zaziko kansi bobo beto tangu zaka katuna kwetu mwa luzingu mbote tunaye mwa bisalu beto kuna tunaye mpango zetu yetuzolele teka mpango zozo kilivoto enda kumputu buna yaoyo erreur grave yena donc amuvangila boko mpangyame vozole kuiza kumputu yantika lunda mbongo ndambu yempe mwa mbongo buzina fuana lendiso sanzila mukuza bumina mukuza vanga mwazi etid yempe vutukili kwako konsi ya felika koko mwini wena koko wene kanda kadi kwako kinsiona kya king c'est-à-dire bantu kwako bene kinsiona kese nkatika ke luzingu nkatu kadi kanda kadi nako tangu zanka kange musikaka donc voilà un peu de donzole kulu kamba luzimpang zame kaluzimba kaneko musala like video zazi kabulazo kilivompita vana sana zindoenga voluna ensamu bonabika la sonika
muzi commentaire matondo kwa beno ye lusala kyambute.